শামসিং হানসি দাদাৰ ঘৰত আমি উপস্থিত হৈছোঁ। তেখেতৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ চৰকাৰীভাৱে যি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে অলংকৃত পদ অধিষ্ঠিত হৈছে। সেই পদটো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলৰ দুৱাৰামলা সমষ্টিৰ মণ্ডল সভাপতিকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়বাবত থকা আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকললৈ তথা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ EM মহোদয় সন্মানীয় আমাৰ প্ৰভাত চন্দ্ৰ তাৰু মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি আমি শামসিংদাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছোঁহি। কাৰণ এটাই, সদ্য ঘোষিত যি অসম পুলিচৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফলত তেখেতৰ পুত্ৰ মাননীয় মংগে হানছে ডাঙৰীয়াই চৰকাৰী যি SI পদত অলংকৃত কৰিলে। ফলাফলত তেখেতক আমি সম্বৰ্ধনা কাৰ্য হিচাপে নহয় যদিও, আনুষ্ঠানিকভাৱে নহয় যদিও, আমি নিজৰ হিচাপে দুৱাৰামলা সমষ্টিৰ হৈ এখনি সকলোৱে গামোচা এখনেৰে সম্বৰ্ধনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজিৰ এই সময়ত শুভক্ষণত তেখেতৰ আহি থকা দিনত নিষ্ঠা আৰু সততা কৰ্মৰাজিয়ে সৈতে অঞ্চলৰ দেশৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে বহুতো আগুৱাই নিব বুলি আশা কৰি আমি আজি অনুষ্ঠানটো আগবাঢ়িছোঁ। পোনপ্ৰথমে আমাৰ দুৱাৰামলা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি মাননীয় শ্ৰীযুত খৰসিং বে ডাঙৰীয়াক এখনি ফুলাম গামোচা বা কাৰ্বি পোহৰে সম্বৰ্ধনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে সম্বৰ্ধনা দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই সময়ত সফল বাপেক হিচাপে পিতৃ হিচাপে আপোনাক দিয়া নাই দে এনে সফল পিতৃ হিচাপে Kamando SI Hanse sang kelong mong hanse kelong pen api awe tum tame la bangso kelong lo am thek long pen prang ke bangji awe tum bang ansu se api lun toy ji phansi nin pen ne chethelo la penanang ni mong hanse sang hukam tame SI aku reclaim pen dead mate longria long kacari pon ke ni senji kacari pon SI ke man pubusi neng thidun lo ansu si claim me dam me phansi anam lo thidi me hak dilo Kapon penjo puan talo la karbi kurpho wasom kwan ne kamat hapen alang itu na kahumri thekpot la sini anong ni asam anang itu anda suri kadong pajilo lapen non nili hemo su mongwe hanse alang kwan ni ke cipadupen lason anong awar sai ke cipalong nun lake abang putin adon pu au sumar tu musami kabo i dulu kurute ki undi thang alamai kabo i do kurute amisike kabo i ale longvegi lasi adang thebi karbi doan khei doan khanta karbi arat tu mana chering dilo abang putin ki thurmi ue ki ni tunda kapor hi kinang sop keceng lapen okran pancemat hapen bahaya wasai dong pusamin tangka nang ni pinpen no nason alang bang awal sai cepalong nur pot cepalong thek lason abang putin au sumata long dunji pusi nilihin peninga ko matha lapen chuning rilo kadu we ki thurmi we ki nia tumanta chuning rilo asubang bori pen
nanti tum telah son aboreng awal saya cepat nomor la am sosi aboreng awal saya dah nanti tum nomor masih tidak tarik celo kalau nomornya bisa tuh mana kacuru kan kira bukan kontennya bukan ini konsep ini betul pulang di mana isi non uwe kini tuhan kopi mesej si yang tu malah independen titiknya nam harus politik juru parti te nangli labang su kopai kemi lo khe kopai da kemi lo ba nangli tum hanse asor kopai da kemi lo lasin nangli la mong we hanse nangli pini kamandu as SI atu ke long dun pen nangli uwe kimi non ke wangi mate nangli kopisi than kangtung do no we kami teman kadang kangtung kalau boleh lo nanti tumda bori nang po cepat nang po uwe kimi tumbang ansu se paprang nang po SI pusidami constable la do UP constable AB constable hai dami o and lapen dor non Indian Army in Ognibil lahai jo dami cepat dun dami abar sami o lahai da lapen central in BSF dami dor ITBP CISF lahai da abar sami o defense ni nana chuko de lahai ni me o lasi uwe kimi tu kapor hidun di fansi joning dilon nangli te non uwe kimi atum kopisi ili tumar arlok ki weak point punang theklong ma je nangli che ma thalo analong ri ke thepen nilinwet la pen uwe kimi tum kopisi katikup ke dosi ke lahaya sai mate lahai along unundre ti punang pudam dike mane non nili ke theklong mane etum society long ki weak bang ke la ajer ben raki horm ge chu lapen apor arta depen pesu somik en lahai dai si do lapen school drop out ta thipi api po tung ta la langchai do ni school drop out ben laiglo lapen sports in natu or physical activity lahai sitame participate in osomar tu non kewang go awakening tu masih lahai chorolo la pen nangli mantu ne komantu si nangli phan joining damji mate ri kona adim si nangli phan tangji pu joining bang an protection lang non ingko ra ke thomani si September 23 ani si appointment bang PG Khanapara veterinary playground osong osong PG lapen ini garis long ting November busi garis long la ni pul tum do mane police long claim bom tatum nang than ko nang anda tiar sini ne chorolo alang hai ta ili tumang bangke isi jok chelo tapen school drop out ta khala pen sports no ili tumang ke cepat tu dunde tapen pinne ili tumang ke la pinne kami klan tap lai fru si ke om ta si ili tumang hin ben la pulang li bangke isi SI pini select alang li bang selection long no la si non ili tum la isi ning cetheneng la si asitin na along job sa ili tum bangke job nang ji council sakuri pan pu jong he pin pensi state central lahai department along tali tum application pidunang ji asi lapas ni li tam te ngaton